Kacing penerbena ke District Selection Committee DSC East Kasils District ya ke result na kebenta ke kampion kepadang syudap ban penlongsyan hakabau jo roll number lami arsian na ketik result nakaliang ke Voice of the People Party VPP Yudwing khalai trek ulbera Raja Penrio kala ban kendu ika kong Rosata M Kurba Deputy Commissioner ke East Kasils District pan panjing syahilur kenie Nrai namar ke jingbom dan ke Deputy Commissioner kinongelam ke VPP Yudwing kila yok bani kendu iba Keti Nong Steng Member Secretary ke komiti. Habakran sigila batai kubor nakaliang ba marbut dekhar Presiden ulang ba nakaliang Member Secretary ula pensyai bagi jingmi arsian jong ju roll number kadai namar ke jing dan ke jing bakla hak ba nakaliang ke Yudwing company yang setia ka. Uba marbut ulang bagi nik jing bakla kadai namar ke Doni A Shalendet berkumta ulang bagi Deputy Commissioner kan hab ban ai ya ke jing pensyai. Nilayo bani kendo no ya I Member Secretary jong ka District Selection Committee DSC. Kadau bangiwan bani kendo kalong ba menin kesni ka DSC lingba ka website ke jongka kala penmi ya ka result jong kani ka post pion ya ka ba kila dep bantho ya ka exam ha kani ka nyotrik ka bala dep jong ni panai pemerintah de marsenmi ka result menin kesni ya ka website bobon ki candidate kila pha ya kani ka result saliang sangi bat kila pensko ba kadon kajing bakla kajing penbi ya kani result namar ba uju urul lamba ki penbi arsian deuni romba udai 10674 arsian ki penbi ya uju urul lamba te marsen yo jingtep habidai bat kani hilai ihi ba ka Yudwing kala simkhia habidai bat ki kam DSC mo hakini ki tayo kuladap ngawani kendo ya is DC man kani is Kasils lai kendo ya UDC hari bhoiru kajing perselamat penmi ki result mo tungkang pungjam de habangi kendo ya Kit Nong Steng ubudai Member Secretary jong kani ke DSC bat ngilapan ya kajing pensyai nakaliang kajung ba belai kali ja kumni belai kali long kumni ba nakaliang ka DSC ka penmi arsian ya uni ju urun lamba hatu uwi ubri unyo artli kikam mo te kani hi kala penkendit yangi bat kala pin sngokya yangi bat ngi habanwan wudwud ban pan ya ka jing pensyai nakaliang uni Member Secretary te habangi pan ka jing pensyai nakaliang jung ba beli kali long kumni ulai thu ba kadon kata ka human error tinggilang kli uba nakai kata ka human error but ulai thu ba menta yakini ki correction lale de kita ki UMR sheet mo lasu computerized menta te uang ba dena takada ba kalami kata ka human error lami yakini ki artli uju urul lamba TPE habidai bakane nakaliang jungiru bunsin mo niju yakran habidai bat ka yokam yok jam bat ka tungkam tungjam nakaliang ka DSC ki bubun ki khana menta mo habangi yakali mo ki kam sniu ki bambi keleng hapo bari kasi mo lani ki jinglong frustrated jong ki khana samla niju kali ki balai mo be pilong kumni yong bam yokam yok jam te kata kadi koi kadau de habangi perkhat ka jingle jong kani ka administration nang ni mo nang ni napo DC office nang ni napo ka DSC ban penmi yakini ki problems kumni kanwara ya ka jinge yaki khun samla ki jongi mo namar ba habaki one tap kam habaki one tho exam teng ka result lu ka slam ba ban mi de habai dei ba kata kadon ru kani ka age limit namta kiba apply ka kam ti kan bu jing namta ke jongki te kawiru ngila yo sngo mo ba habidai ba ka tungkam tungjam kam dalong ka ba clear ba hang ni hapo ka DSC mo kam long ka ba khut ka busuba tepet menta tangkar komle kumniru ka pensuba yang ikum ka VP Yudwing bat kalong ka jing sisang ngila yo sngo nasyorum sedeng ba kibun habidai ba ka jing perum kam kibril kibayo kendai bit kitu kibril kibadon ka connection ka ba ya jan mo bat kibril kibala ban penrungkam lani
kinu ki bala ban yo ya kam kala ban dei daga backdoor policy lani kala ban dei ba kishu thong daga pisa kishu siu daga pisa ni mentang yo smong te ba da kishu pau ka san lang hap siu ya ka pos ya kini ki pos ki ba ha pa po ka DSC te na kalyang kajungi habi dei ba kani ka jingle thurmur jong ka DC office ding ba kani ka DSC nyim sngo ya ha debat ha ka jo kapor ngila kren nakapor sa kapor ya EDC habang ngi kendo bat mentar ngila kren ya members ka 3 ubade hot jong ka DSC balada fi penmi ya ka result lang ni shmat pidai ban omban penmi tang uro lamba omban penmi tang uro lamba pidai ban penmi bat ka kerteng bat ki max ha ka jo kapor ru mi kerpat ngi kentu ya ka office jong ka DC office ba kidai ban pen jensur ya kapor namar ba kapor te kila pen kirki pelat ban pelong ban pen tho ya ki exam haba khot exam na kalyang jongka DSC mo ma kila pen kirki kila su pen mare kena baci kila i hini ki tayo kula dap slam tang 1 minit ru kim yo arung sho pet kum sho boy menen ru ka advertisement post jong ki post ba per nadu art pau arpu sao ndrei dang pentho exam menta usnam arpu apun riu te ya ka exam pan pi penlong kerki 1 minit bakin rung bakin slam ru umlong shu dan rei ya ki resort ru penmi klogen kata kadai ka jingkwa jong ka BBP yudwing ke jungi ban ngila keren mentaru ba ki dei ban extend ya ka por kim dei shu ban bu khnai beji namar babun ba ki candidate ki samla ki jungi ki jupen sngo ya ka parti ki jungi ba ya ka por sngo bahasa ba ya keren lem tengi hapan ekran nakamta ka jingut jong upat ba nakamta ka jingut jong ki samla jungi ba wat kam wat jam ni hapan ekran tingila kentu yaki ba kidipan ra kidipan bu ya Porsche pau pujim step namar East Carson district ki bapuan ba ki kandidat ki bawan na jengai kap pakin yo ka kali kap pakin kiu kali kap pakin wan ka district ka jungi le hang ni kalong ka ba blok ba ka ba dheng kali ba tengah soban kerpat kan bat kila ya thu yangi mentaru ba habide bi center su atu kusni le kindu bi DC ru kila ya thu ba kila walk out menta ba yaki center sini shikmat kindang penkha shushu kindang penkha bun shushu kenang ba kitu ki basa sesora basa punusla ki basa sa meliam sate mo ki basa sa po mosram ki basa kalang ki bajengai ki wan lagi jaka ki bajengai bakin yo tho no ha ki jaka la jong mo kin pet ken kin pen center lang yaki kin penbiang yaki bat kapor kalong convenient namta ke jongki dena kalang jongi hakani kapor ngimpat snguhun re namar bangisu ya kendu tang yu members ke 3 jong kani ka DSC jingsang ikwa man kendu ya i DC dengan nget ba DC tang don hapok ketur nget ba ini ya kani ka jingkran ka jungi nakalang ka sang BPP bat in sapensyai mo in sapensyai halor habidei bat kani ka jingmi artli jong kini ki roll number nakalang ka jungi te kum ka parti te ngimla ban sim ban supriang wut hab ba kadai nakam taka human era namangi ru ni kamtre ni ngimdon hang ni po office mo ngimi ya kata mo ngimtip tamanga tengah simbet ba leksi kadi ke jingle thurmur hi jong ki brio ki badan hang ni po DC office kat ka kam thungjam mo menta kila penmi ka result kum ni ta kala penar tatien kan ya ka jat beri ku jungi kala penar tatien kan ya ki samla ki bawat kam wat jam mo namar ba kin kim dei vi bakin bakla kan kim dei ben bakla namar kan ni kalong ka kam ya kam mt ki khna ki jungi kila pen crash tom mo kila pen crash tom kila wan tho ya ke exam mo kila hope bakin yo ya ka kam ka jam te menta pat kami ta kumni pat te ka pen suspect kan wat yang itu ka pen suspect te mo baka don ka kamput tu nepo habidei baka bat kani ka jing penmi ya kani ka result ka ba menin ka singi te tengis musi kan ki kena jungi ke baju dai hak ki ban yo kinum yo kam su menta mo kinum yo kam kena ki la tho exam ki la pen kre ba kinum yo te bunsin ki yo ba kitu ki badon ka connection ki bril ki ba he bunsin ki yo da ka backdoor policy bunsin ki yo ba le si ki su thong da ka pisa mut kini yo tang kini ki ba he ki ba han tang kini ki badon ki ba em kini yo tang kini ki ba he spa kini ki bam don pan kin le che mo nis musi kan ba kini ki wan ja po kari ki jungi tengangat ba nakalyang EDC in sa pensyai nang ni khmat in pensyai habidei bat kani ka result
Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya